Venera, planeta odnosa, ljubavi, strasti, novca, uživanja i kreativnosti, nalazi se u konjunkciji sa Saturnom u Ribama. To donosi ulazak u veze sa starijim, mudrijim partnerima, jer Venera traži posvećenost, zrelost i vernost. Ovo su ozbiljne veze ili brakovi koji traju, jer kvalitetan odnos mora imati i granice pored strasti i ljubavi. Ovo je realna ljubav u kojoj se partner prihvata u potpunosti. Venera u Ribama je umetnost koja sa Saturnom može biti realizovana i manifestovana. Spontanost, kreativnost i razigranost je podržana Saturnom koji zna da materializuje. Ovu konjunkciju imaju Bill Gates i Donald Trump, tako da ono što sada započnemo da radimo sigurno je da će biti i uspešno. Astrološku konsultaciju možete zakazati na broj 061 217 3992.